Batho ba baholo ithi family. Shit. Le bandi leli lozenzisa. mama Jamile na. mama usiyenza nje so wawenza so kanti Ndifunani kwami? makulimaza abanye abantwana Right. Nawo omunye. Lo yena ngibona. Nawo omunye. Wena uzokaranta wena. ukuthi Wena uzokaranta. Kugele ngisaka mina. Yeah. Ngigugele ngisaka mina. uthufala Utsufala yini lokho? ukuguga Uguga yini? umuntu omdala ngathi yini umuntu makasaguga ithomba Umuntu omdala, Ngobokile umuntu omdala, umdala gogo ugogo kuphela. akunakusilelo likhulu Uqithi ibhe yami. Uqithi ibhe yami wena oshuthayo. Hana namahloni. Usibala khona uzoshutha uphuma lapha makhona uzoqithi utshwala bami. Lapha khona uzoqutshwala bami. Imali yami yokurisatha letshwana. Uqithi ibhe yami ene uphuma angithi bangizela amakhemera bangamtshelanga. Kungangitshelile la mntana ukuthi amakhemera bayawabiza. Uvume masithi siletha amakhamera. Ngiyenza kanjalo bengifona. Ngifone e-report. Wena wazi kahle siyatlina every day siyas. Wewe amakhemera. Ngifuna amakhemera. Sizabani? Ngibacelile na. Bacelile na. Sisihleleli kamnandi Sisebenza la nje osulela. siyasebenza siyakutshelile bazisiza. Awunikele. Nikele. my brother awuna girlfriend manje mawunyonyobela lo Angina sisi ngamanye manje ufuna ukumrape Mina Ngiyakuzela ngiyakuzela. Ngoba wena wawukukha amanzi lapha endlini. Wathi uyokunyobela. Ngimcela amanzi fikile ngale muva nkosi yami nosisi uzwele kunuka amagundwane afile Alright. amagundwane afela Azoba right. kunuka igundwane kunuka Hello, I am so super excited to be here. Excited about the new episode we got to have today. And that's it, guys, all about Street Channel. For those who don't know me, I am Lady Blue. And for those who already know me, thanks for tuning in. Without forgetting, we're going to let's subscribe and share videos. But we will get Instagram, TikTok, Lady Blue 080 hashtag yes baby mutomulu. Let's get about Facebook, Lady Blue yes baby. But we will get if we matata, uskalebala fellow email Street Channel 58@gmail.com. Tell about my sister Mona. By introduce bantse mabitso bona le go ba bangoletse siswa ngunjani Ngiyaphila njani sisi? ngiyaphila siswa mu sisomdala ngithi okay thank you bengisacela njena wena ungitshitse ngibitso lawo usibhalele lokusikwenzekala yini Mina igama lami uzodwa. Ngibhalele namhlanje kuwe sisi ukuthi ungisize. Umama ubhizi ngcolisa la eJardini. And then le iyakho yithi ukuthi kube yindlu enhle. But today ugcwalisa igubhu, ugcwalisa amabhodlela, ugcwalisa amabhox. Sekungcolile nje eJardini. Akusindlu ebukekayo. ngakuna hygiene nje Akuna hygienic for all of us. Yes. So ngifuna ningikhulumele naye umama ukuthi akayeke lento ayenzayo. Uthi usikhulise ngaye ngali but we are working, we can do everything for her. so manje uze wamtshela mama ukuthi mama bengisacela nje ususe igubhu zakho zibe clean okay wena ngifuna ukunderstand ukhalela ukuthi nje abeke igubhu kahle or angasebenzi ngegubhu Akazibeke kahle. yeah Noma ngabe ezenza makakazibeke kahle. If you can see inside there, it's a mess. kungcolile Amagundwane, inyosi, impukani, everything is there. so mawuthi inyosi le igubhu lezi enani sizokwenza ukuthi inyosi zigcwale Zizogcwala zizodla abantwana. It's not okay. kuke kwenzakala mhlawumbe siswele igama bani so uzandile kukile wayetsala ngomhlomo sikadi igubhu diliteng so libe nelibuthatha badi notes because angithi mayitopa igubhu yeah usuke ezinama-contract phakathi amafanta amapanantontoni so mafika sibeka la kugcwala inyosi and then inyosi abomakhelwane bayacomplaina because basakhona nokuthi badlule inyosi zigcwale la ngaphandle ebondeni ziluma abantwana so abomakhelwane ngebahlala bangacomplaina ngapha bacomplaina ngamagundwane so amagundwane aphuma la angene ngapha so umama thina sithi sicela ukuthi ayenze recycling but at least abe ne-spot like emva kwendlu angayenzi indlu yonke kungcono so kanti le igubhu lezi mama akazithengisa inkosi yami okwenza nazo uyarecycle uyaziyenza azigcwalisa ijarini ezigcwele azithathe ezikalisa so samona uthama nathama ngakhona ukuthi azithathe mhlawumbe masabona ukuthi ihletse plastiki hawulu aditsamayisa okuzimela zibe zingakanani Uzimela zibe zikhona azishiye ezinye athathe ezinye ahambe nazo
nje so like akubi clean noma ngabe uziqoqile noma ngabe aziqoqanga kuhlala kungcolile. Okay bosisi bami ngisacela nje siyeni kumama wenu soze ukuthi kahle kahle inkinga yini nokuthi sikhulume naye simcele uyabona Nkosi yami ngoba lento iaffecta ne community yenu especially abo makhelwane. So if dinothi ditotswa jona ngunale bana sithathe ngikaba le matho abo makhelwane ngiyagija kade ngwabona kuma ngawushapa. So bengicela ukuthi sambeni ke sobonana ukuthi kwenzakalani. But baba holo ntshwetsa la nginokisa mali bomayisisi sizandiyeke zodwa ribona ukwetsa la ngicela sambeni ke. Yakhona abantu abadala ayishapho bomayisisi wabona. And especially nje uyabona nabantwana bayazidalela Nkosi yami nangapha bazibalumile inyosi bomakhelwane. so ngibona namabhodlela akamama noma Akamama nawo amabhodlela. so wangawafaki Inside and outside. Hey, You can see inside and outside. Inside is worse. sanibonani bathu baholo ikamole bathu baholo mama leka kitele tšhomo le akata ka ntwa mami batho ka hlompho le dikoko betho ke le diplu ke tswa ha street channel motho mo ke ngole se o sandi o zodwa bana ba hao motho mo ba hle ha ba tshware ya shapo hang motho mo ka ba ka taba tsa dikupu tseno like ba o kupule re tlisi dipake hantle na o so bone ka reng dingata o di tsamaise ha ona ha itšhini go bona itse ke hla ke bone le mabotlolo mona ne ke shabile go tlela bana ba banyane ba ka wanka ba ba shapele kwa thubeye ha o mamela mongwe mamela mo osi wa bona bana ba bomme ba bona ke ba jwetse ba babele ba bona mo ke haka ha ke go thusa ba mo ke haka ba botlo go beang mona go bela nna go re fumane shete ka yona ha ona ngwana o tlo tlanga tlo dala mabotlolo mo ha e ba kenya ntho jale motho mo le kopa go tsa something bona mabotlola go fatshe jwa ma di container tsa di pampers di tsele di bona ha o khone go ka di topa ka o fela ntho ba di beya ko ntlong mo ntlong e ba buza ha ka tlo o tlile mo o tlile fela tlo mpuza ke tlile no jo tsa motho mo le ke kopa o create space se clean o make sure like jarata o ba clean ba lla bo my sister sometimes it's especially high le summer so di atlala le di notes di qetela di tlala di ya Look how into the weighing account. and then At least amabhodlela athathu wafake one side. ungena kuphi ungena yaphi lapho Siyasama, look how we did the house. So we're busy dirtying it. Mommy, we're not busy. Please. Mfana wami lo usebenza no nisebenza nithi uyo ngilethela ngoba uyangangaka my brother and njengoba usebenza nomama uyahluleka ukuthi nibuthe amabhodlela kahle niwabeke endaweni eyi1 nala mabhodlela mama lona ungithole ngina 6 years ngimncane I understand yeah le business le so from the time na 6 years bonga khona ukwapaka kahle amabhodlela kunje siyawabanga namabhodlela angadla abangena kuphi wena uqala ngathi khuluma ini ngoba unjenje nje ekhanda ile mali yami imali yamambene phezulu angathi amakhulu ngenaphi yine khadi lokwenza umsebenzi nomsebenzi nekhadi lokwenza umsebenzi asinkinga yenu so mama ngiya understand yani mama ke understand mama awushabile kibo sikolo mo kuba bathu ba ulihlo bona mamela nike laphi kwami la yozokutshela lutho ayikho ningakhombini ngozomwami la lapho kwami la ayekho uzongitshela ngiyenzeni ngayenzini la omunye angazi uhlala kwakhe lo yonke into yezami ngizolungisa yazo ngathi ngoba nayo ngifuna uzongithumela kamera mina Nathi siyawo asifani ukwenza lutho la siyasotha mo Even if you go outside, you can't even hang in the washing because all of something mabosa adi hita aona wetanga wena lona wona ayahamba imali yonke le hayi ngiyabuza mina ngifuna ukwazi akunadoti mina nibona udoti la imali nibona udoti la imali mara lo doti ningayipaka kahle ngithi ngayo ngibhadala ama society ngayo naye lo udla ngayo lo suku sami lesimali ayekho umuntu okulwisana ngaloko nkosiyami thumela imali bengazi mina igubhu kanti zifaka imali futhi and you didn't even tell me ukuthi you didn't so wena mayisithi nawe uyakubhetha
nami mangaba nayo Okay mama akunankinga umuntu omdala maka Muthomolo uzwa manje kunuka idust like right inokobani yabona le ithi mina le ithi le mali ayithumela ayithenga ama-cold drink lama cold drink amakhulwane lawo aswafries ungasayithumela imali yiwo lama cold drink atwayizinja mina izinja namakati coming back to this house again. I don't care endlini maybe umama sibestela ubheke endlini ukuthi ngoba hayi so-right endlini cleana mina ungasabi nankinga cleana mina nhlini thatha mina ibhiyoso ophuza ayiye basitshela bathengela ibutshwala sathengela ibutshwala and then ngiyathenga ukudla uthi ifuna ndawo kwami ngithula amakhemereni wafaka amakhemera endlini yami okay mama mangelana niyasebenza ubaba la ndlu usebenza ngemoto baba yendlu usebenza ngemoto nowekhenikhi ubaba la ndlini hayi kithi singayenza ndlini sifuna imali ugovernment akasiqashi ethi sigugile sinabo ama-60 siyasiphandela imndeni 2000 inqane nalo Nami ngiyasebenza. naya uwesi ngoba uyakhala kimi uthole umsebenzi ngayo imali yale igroup le okay uthole umsebenzi ngayo le mali le yebo Muthomolo akelwane angiyi ngiyakwada ukubona amakhemera endlini yami that's my permission Mama, ngiyacela. waba ngangitshelanga umuntu omdala ngiyaxolisa kuba ngitshele ukuba ngigcinile endlini yami mami I'm so sorry mamela he Muthomolo wetsahala enge Muthomolo uzwa mina ngithini kuwe mama koparibuka sheshe khuluqede bangakumosela isikhathi bami bangidina le mali engiyenza ngayo angibaqala imali yotshwala mina ngiyasebenzela mina la ngamandla ami yimi ngidobhayo kudobha ibona nomfana wami ngiyamqela ngumfana lo ngayitholela la ngamhlazela Sala ejadini sesiphuzela kamnandi manje hayi bakalosibhora sebanenkinga mama ngoba banamali namhlanje lalela ke last week ubanikile imali mos Muthomolo kopa le mamele ngeko go wetsa la eng ha ka tlotlo lwantsha nna ke respect ntho o yetsa o iketsetsa tšhelete good girl and ke le ba Muthomolo especially ntse re sekela mona ke ntho sharp because of what thusa le ko community so that we ska thola ya dikupu ka but into ke ikopang ko wena ko tibe ye one side like ha ke ona le mikotlana se ba go okay tse ke ya dikupu o ska be bo mabodlela kenza kanjalo mntana yami ziza everyday angithi bangibizela amakhemera bangangitshelanga kuba ngitshelile mntana ukuthi amakhemera bayawabiza Kuvume masithi siletha amakamera ngiyenza kanjalo bengifona ngifone e-road report wena wazi kahle siyaklina everyday siyasotha lezi zinto ziza everyday awuklini amakundwana agcwele uNkulunkulu akhomba mina bangifikile especially na umama akalifakanga ibonda umama for amakundwana manje so puti ulifakile ibonda umama so inyosi lona hawu dinahanele azibizwa bayithi inyosi ingena azifuni mina yila ama-cold drink abakuthengela wona mele bakuthengela ibhiyi ayenza inyosi mama wena ngadidakiwe yazi ibhiya ingena akadawo lo mntana lo uright uyu mntana ongihloniphayo kunabo bonke labantwana labo uye ongihloniphayo lo mntana yebo ngiphuza nayo ibhiya ngoba kuyokuhlonipha aningincedisi nina aningincedisi nganto yeletha abazali bakho bakubhasa phini abazali bami angibazi okay uhlala nobani uhlala nejadini laphana ngamfaka lapha erumini waphuma naye segijima naye ngamlanda futhi lemkhukhwini bese funa ukuhlala khona emkhukhwini bengizitshela ukuthi mhlawumbe basaphila bengizobuza ukuthi kini kugcwele igubhu kanje na I wish nami benginalo elikithi elinje okay ke bheka amazipho njengoba kumama kho ke mhlalise phansi ngicela futhi wena we hard work angiboniki thatha le igubhu lezi nisifake ku one place manje bona ukuthi sesithuma kakhulu nizosithatha marufike kusasekuseni uzosibona fika amelani ke ngitshele madodana yima ngitshele ke wena ntombi enkulu ezakhuluma abantu ingakho nje ongazange futhi ungivashela kwami ngoba because of unedlu kanye la ngithi I'm not gonna come here anymore. Ngashadisa mina hamba ngakuthela kwakho uzonga la endlini yami uzonga emakhemeni endlini yami Until the house is clean. uzonga endlini yami ngikuphathisile mina thaba wengazange ungifonisa ngifuna ibhema cela ngikwatile manje wayi wena ungazange nje uthi bokuthukele kwakho ungitshela ukuthi mama ngiyeza lapha endlini Ngiyatshela ukuthi ngiyeza. hayi bafuna ukutshela ukuthi uyeza namakhemera ukulethela amakhemera kwami uyangidela ntombi zami ngiboni kwami
ukukhohliwe izinto hayibo ukhulise ungaka nje le mali lengiphandayo siyasebenza ukhule ungaka nje le mali engiphandayo no sifikile ngale muva nkosi yami nosisi uzwele kunuka amagundwane afile Alright. amagundwane afela Azoba right. kunuka igundwane kunuka iholo Mawusihleli lapha emnyango. Obviously, mamela ngifani wami yabona sasa ke uze la kuseni sothela idip amagundwane kafile Sinayo idip amagundwane awekafile ngizokufonela Igubhu uzowabona siya amagundwane everyday. kafile lalela ke mama Sisixhosa. ubonile ukuthi kungcole kanjani makabhekani iwindow uyivulile hona le healthy makaufela basi baba uloshe ba Ayikho. sheba vula manje amawindi ngoba kuzalina ungavula manje ngoba kuzalina namawindi khona nini khona nini ungavula manje namawindi futhi lento ayivula amawindow ayavulwa ngimengiklinile asibalekele inyosi angithi aswavula amawindo manje ungavula ngoba because of bengimfuna lo ngithi aze naye la ekhaya mfana wami ngizwe ngomntwana kithi engimthatha njengomntwana kithi ukuthi uyeza uyimenemene kabi ngizwa ngomunye umuntu wakhe uyimenemene kabi wena ukuthi uyeza wena uyimenemene asicine menemene tekere Kasho nokuthi ile nwele uzenza ngemali yami. yebo eyemndeni khona Umntana kithi wena lo muntu wakho oze naye la endlini ungakhohle ukuthi uyanginyenyobela sizofuna ulala nami la endlini. hayi akaze Leni mangikutshela akaze ngiyamkhulumela akaze legold uyifakile imali ifayela kamama. wena utshela ukuthi wena uyifakile uyifake ngani wena la amazipho ngidalaza mnyonyobele Manje wena manje uze kimi. uthuma mina akaze Ubhizi mnyonyobele utshela ngamasipho ngathi imali yakhe imali kagokwami. uyoza kimi erumini akaze mnyonyobele unamanga mayisizwe isikuphethe umsebenzi wakhe my brother awuna girlfriend manje mawunyonyobela lo Angina-girlfriend ufuna ukumrape mina ngiyasikuzela ngoba wena awuthi lokha amanzi lapha endlini wathi uyakunyonyobela Ungathini? ngimcela amanzi uthi yena uzongilethela wona so erumini wawunyonyobela angithi uthi umama wakho wena sobathatha njengabo sisi bakho so why yini into enza ukuthi wena sofuna ukugcina ubahloko balale osu wabona no yena udula kanhlungu mina ngihlale erumini imoya wabujayisa mazocela amanzi yena uthi Amanzi kimi wacela uzongilethela kamereni mna. Uzocela amanzi kamereni Mamulele. la ekhishini. ukokotile kamama Uyavula umnyango kancane uyonyonyobe emnyango. wengazange ungimemeze Mangimuza wamtshela amanzi wamtshela amanzi amatheko ukho uzofuna amanzi kamereni. kuleduze wangangadanga mhlambe nalo mntwana kusewayo Hayi wena namhlanje kumele sikuxoshe la ekhaya ungaphindi uze. angeke bakhohle ungithathe kuna 6 years Ngeke sikhona 6 years at your home. 6 years. Kasho namhlanje awusalayo uyamazi ukhulela phansi kwakho Siyamxosha ke. awusalayo uyamazi khula phansi kwakho lo mntwana Siyamxosha. Yebo. ande ngihlupheka naye Akabuyela kini. ngeke uzolala la emotweni eyilunalandita Uzogama lesithuma Mike umbiza. oh eyilandita mani ngibhalela ngithi ngipha Mina lamagama ngimuzibongile. peseni ngimi usibongile kodwa akabongi uzodwa phela kwakhe ukhulile ubuye ema-university ile mali senzeni so sokuthi namhlanje sekungcolile sokuthi manje bhuti wami ngicela lento le yakho ucabanga uyenza ungasayenzi first of all anyeke uze ungene erumini nomuntu esimama ungakhokodanga yi-rape usofuna ukurape wena kahle mara ungathathi isagi lalela ngiyakutshela bhuti wami if uyayenza ungayenza nangicabanga ukuthi ucamba ma anyeke aza kusukela and second of all mutho omulo ngikuba angihobe ngiqini jarateni uke wangibambisa ibhantshi yazi ukuthi uke wangibamba isibhantshi kwenzakalana ibhantshi kanjani Hayibo uyibamba kanjani ibhantshi manje? angilethela amanzi erumini Utakiwe lo uyahlanya ukhuluma manje. ibhantshi kanjani kanjani manje angisazi nami Okay angithi uthi wayewangitshela mntana zamabhantshi Hayi lo wayewangitshela mntana zamabhantshi uthi ngiyamkokotela mamela-ke hello Ukoko uyazi yini ibhantshi uyazi ukuthi yini ibhantshi lo. yini ibhantshi bhuti indaba zamabhantshi angisazi ngoba uma uledi wamakayazi asiyiyele Utakiwe lo muntu lo. Ezamabhantshi Uyahlanya. utakwe yimali Utakweyile black label oyiphuzayo. yilo mama Nale mali eyigubhu ngikhule Amabhantshi nginje lo mama angiwazi. nami ngikhule ninje lo mama Uyahlanya lo. ngilabantu beyini-TV or yini into leyo yabona le-TV yenu And ungaphindi leyangiqala uze nibuyeni la nabantu kusasa bama-TV. or nini nizobona ejaji leli lizoba linjani ya and ngo-6 wena nawe ngifuna ngitshele amabhantshi wena engawazi nokuthi wakunyonyobela sengimtshele mina yazi uyithuka Ngoba ngakutshela wangithuka waphuma wahamba udaki wathi mina Uyabona ngisukela. Hayi, Umntanami. la ukhuluma Wathi ukuthi mina mina uyangithuka umuntu omdala akadakwa mama umuntu omdala akadakwa uyangithuka umuntu omdala wayezikhuluma manje oh kubalithule bathi my brother wo because I got space mutho omulo
Ngiyahlanya mina. Akaza angiyeke ngebhiya ngihlasela untombazana yami lana uzongibizela amakhemera kwami. Umuphe emalini manje weekend for inwelo umuphe emalini. Hayibo. Ukuthola kwami kwamna uyaklina lo uyaklina la endlini. Ngaphandle klina mina. Wona ungena kuphi? Mama wait kubalitho mama. Yazi ngicela ukwenza umuntu omdala ngoba ngikosami sowugugile futhi mangithi ugugile not kakhulu sowukhulile. Thukani. Kugele ngisaka mina. Yeah. Ngigugile ngisaka mina. Utsufala yini lokho? Uguga yini? Ngoba umuntu omdala ngazi yini umuntu makasaguga ichomba umuntu omdala. Ngobokile linembobo. Umuntu omdala gogo kuphela. Okay gogo ukuganga ke somdala. Okay ngoba gogo somdala nkosama senze kanje. Ukuhlanganisa nabantu be recycling kahle labo wazi ukuthi nawo uzohlezi uhambisa amabhodlela kahle and stuff sizokhona ukuthi thina si street journal sikumuvele lezi zinto lezi at least uhlidlare lakho liclean. Sizokusebenzisana nabanye abomama ba recyclayo endaweni yokurecycla kuphela. Kusho ukuthi wena thama igroup lezo zakho mawuzitholile uzozibeka kuleyo ndawo. Imali yami ngithola kanjani? Mina ufuna yami ukuzala abanye abantu ufuna bayibheka usebenzaphi? Awusheli. Mabeza labo bantu berecycling bazothatha kuwe kahle kuwe uyi1 just that nje ngispace sen. Uzobhala nawe nithike uzophuza. Yes sika mama kaZozo, sika mama kabanibani kanjalo. So umfana wami yena ujob yakhe phela? No, wangithi uzokujoina naye. Okay. Sezenzela ukuthi kule charity sisuse lama contain. Yeah. Mina ngifuna middleman mina. Ufuna yini? Angifuni middleman mina. Hayi akunankinga umuntu omdala ngithi uzothatha lakho. Angithi namanje. Angifuni ngoba angifuni ukuzizwa ngikhala mina kusasa. Hey dala ngibuye ukutento lena manje. Ubuya kude from 6 years ngina 6 years. My brother I know. Ngicela ulalela angithi namanje ufana nokuthi mawuqeda ukuwatopa lamathini uhambisa kusambody nalapho kuzoba njalo. So ukuthi njena sikuphi space sokuwabeka amathini wakho. Sikuphi space sokwabeka amathini wakho akekho umuntu ozine yazi ngeke wangithola malini ngithola 2 rand kumidimeni bazongizwa malini 5 hop uthola 2 rand ngephokheli 1 so bona bazongizwa malini 5 hop hayi ntombazana uzodlela ngami ngizodlela ngobuthi bakho ngifuna ukuthi imali yami sifune capitalism mina ngizobisela mina no mama no ngizobisela zofonela report ngilande report usothi mama no sifune ama capitalism no ngineyami nathi inhliziyo zethu ngineyami transport sifune ama capitalist umama uphuma ku MKV angifuni ukuzwa nifu mkhonto wesizwe veteran angifuni ukuzwa nifu okay kuyasenzeni so azosilethela belungu asifune belungu la okay ke so siziphathela thina mamela ke tlatlisa batho mona bato upakela tsona hantle zibe charity nakho sikufundisa ukuzibeka ke or siza kuthengela le box le wabona ya batho baba holo ke opola mama I think ke tlamthusa ka lona batho baba uyayibona le box leli eli silver leli elinkulu leli elinokuhlala ngaphandle libe nelo walibona njeki kwanka yona le lizenko ke ngimayisizwa ke la lizenke la baba ulukile bethu laba buthi leli lihulu mama akubona angazi Dramorin lelo box lelo likhulu ukudiphe yami wena oshuthayo ayina namahloni usibala siwakhona uzoshuta uphuma lapha makhona uzokuthuthela abantu lapha khona uzokuthuthela abantu madame yokurisatha letshwana uyithenge futhi lepi ene uphuma ile kuphu le ufuna ulungisa ibhiya yami yes mama yayi basitshela ukuthi siphuze ibhiya ngale kuphu Basisibonelo ahamba ayohlala kubo aze la ngokuzosebenza masebenza nogogo anamahloni angisafika ngithenze eyami ibhiya engithebele yona ngiyemedasini ngoba ngiyahlupheka ngoba sebaya uhlala kwakhe lo ngimkhulisile ngakho uhlala kwakhe lo uhlala kwakhe lo breatham uhlala kwakhe ngizongishutha kwami mama yani ngizongishutha kwami uzoyithenga le bhiya ne ngizongishutha kwami uzoyithenga le bhiya uzoyithenga le bhiya uzoyithenga ngizongishutha kwami nje le breatham ngithola kabi Hola nambieni nabo mabahambe why ngizokuzela ibhiya wami ngizothatha mabahambe nabo ungibani wena
Mama, okay, mama. Okay. Mami, lalela ke muntu omdala ngicela ulalela bengithi ngizokuthengela le box lengaka abantu abamaveni mayisisi akithi kulibisa ke libethe lele likhulu leli uzokhona ukufaka ama kini ngitshothe zawo bongatha ama kotiko yebo ya ngifuna ukuthengela wona at least asiwenza ukuthi abayithula amakhulu so uyazi ukuthi mawasaphelile kancane le igroup yokuba lithula ngibayisisi hase igroup selifelethe mo ngitshotho yithi ba uma sesiphelele le igroup lesi ngizokuthengela ayithula amakhulu ufake igroup uzifake kahle uyabona ngapha uyabona le nto ingakanani uzifake kahle makusolo ukwapaka kule box masizolingana la indaba endalo indaba yakusasa usiza if you willing Mama ngithengela nakuhlaze ngiphethe ingene into lela ingene ngoba la kube njalo kuzoba njalo ona kusasa usiza wabo singazithengela wayime sithengela oh my brother oh mama wena ngijwayela kabi wena ngijwayela usikiza wabo ngokutshelile ngathi Mama, let's get it. Mama, ngoba thoba ngimkhuthaza liphuthaye. Hayi nayo. My sis. Sizohamba mama no. Ngithi ngiyabongela lela boza. Wewe amakhemera, ngiyafuna amakhemera. Sizabani? Ngibaqalile. Ngibaqalile na. My sisters, Caesar, Mama, i-black label iseyenza kahle. Awulethe mntana. Ethela kwabushi. Asithengela kwawo le black label. Ngiyena mase. Yile Athola wona. Nizamile. Singabi namakamera ukubana lathi usisho ubonisa kanjani ngicisha le mazakamera wethu so sizoza exchange imali yami lento la ngicabanga ukuthi masifika lana nje sizoyenza Sofia sakhuluma ngade sisi kusasa ya manje nakhona ifiksasa mami bana bawushabile wenza nto so my brother wena mthethe bawukungu yang mara uwakula you see mama mshimani owakula hakuyile How Khalime? Ngizohamba la. Let's soma. Ketotsa mama sashe. Nesitike. Wothoki mkaithe. Ayibashelete. Ayeva mfishelete. Ngizawuthusa ku rekela box uyaye utokela ntsatsa. Mama wakashapa musi. Ngitshaka wani ngomkhemera kona. Ohaka sifuna. Sibhekana nalokho every day. Akunanda. Kube bakhuluma. Abafundwane yini takiwe anifuni banisize senze kanjani? Hayi mami. Uyaphinda.
ulimaza motho Thabiso phela motho mo stop it motho mo la stop it uzomlimaza bazophelela la akethi yena ngixosha Asike masenihamba sobe singakhona ukungena la endlini. batho ba baholo ithi mama usikenza ntutho so wongetha so kanti ndifunani kwami makulimaza abanye abantwana right lo yena ngibona wena zokaranta ukuthi uzomkakanta wenzeni ukuthi yambona ugqoka ufaka amabhomu ukuthi yabona mangithi comrade manje ngathi ovimbo mabahambe nabantu bayohlala nesentini mama uyasilimaza esentini manje ngamgala ukuthi yezikhisha butori njengamakhelwane bangibusele emuva bafuna sekele makabheka imali le lendlu yakhiwe ngithini manje ngalento leya lendlu yakhiwe thenga amabhokisi uzela ngokusasa uzohlala kuqina hayi ngizoza nibuye kusasa mongasishayi mongasilwisi uzesenyowa Mayesoba. angiphuza uzothola Kuza kuthini sikhathini mama from 7 sodakiwe ya sindaba yakho awuthengeli uthengela amabhokisi wena ngithi umncane Uyamnikeza uyangiqonda iqondo yakho imoshekile Uyamnika imali. imoshekile abani imoshekile mama hey sina ingqondo emoshekile awutsheli lo mama phela ngiyanga kanjani maka ngiyakukhula yang uyangazi mina ngikho yang nami ngiyang uyangibona nami ngiyang uyang kuphela ayinawe mina le pay mata futhi uthethe udlalele hayi batho ba baholo nna ke sa gutlela my sisters akethe ngisosho umama umuntu omdala uyabona manje yena uyayenza mama ngikutshalile ngathi gogo usowugugile nkosi yami afike nokuguga kanjani uhlalela ibhiya uhlalela everything yakethe so batho ba baholo ngicela nizameni kungena maybe thina masambo soba right ngoba kafuna amakhemera ningayani mina siboneni manje ukuthi uyavuma kanjani sokona ukubona ukuthi simfaka kanjani batho ba baholo yakade mayifela mona ke kwala mona ke re rata ka fela batho ba bona sine next episode ntse ke tlo yetsa ke tla ka usane ka 6 o'clock ke tlo bona then he if alice asiso ba re tebela ya ke sa go jala ke re rata ka fela yes baby iske le bala mo follow ai ngkhona ngikhathaditse yo uthi haya sana yo